mu burasirazuba bwa Kongo gace k'abantu bataramenyekana basahuye kandi batwika ikigo cy'ubuzima gishinzwe gusuzuma abanduye indwara ya Ebola. Minisitiri w'intebe wa Kenya Henry Rotich yahakanye mu rukiko ibyaha bya ruswa ashinjwa, yahagaritswe ejo. Niwe minisitiri wa mbere ufungiye ruswa mu gihugu cya Kenya kizwiho cyane gukoresha ruswa. Indege y'intambara y'ingabo ziri mu burasirazuba bwa Libya zirwanya guverinoma ishyigikiwe n'amahanga yaguye bitunguranye ku kibuga cyo muri Tunisia kubera ibibazo yari ifite. Muri Afurika y'Epfo hagati y'abantu 18 na 21 bapfa buri minsi ine bazira imbunda. Itsinda ry'abanyamakuru bakiri bato mu mujyi wa Johannesburg biteguye guhangana n'icyo kibazo bakoresheje ibiganiro kuri radiyo. Tugarutse muri Libya, inzu nyaburanga irimo amatara adasanzwe y'agahebuzo yubatswe mu gihe cy'ubukoroni bw'Ubutaliyani mu mujyi wa Benghazi yatangiye gusanwa kuko yari yasenywe n'imirwano myinshi yahibasiye.